Chief Minister na Emergency Response System launch tawkhre miyam na khudong thiba thokpa matamda phone number 112 da tawraga khudakta police ki mateng phangangani CM Manipur miyam na ayuk nungthil amadi numidang gi matamda khudong thiba thodok thorakpada natana miyam gi achouba irang thokpa matamda khudakta police ta pau piduna miyam gi mateng pangnaba gi damakta Manipur police ki Emergency Response Support System ERSS ngasi Manipur gi Chief Minister N Biren na launch tawkhre ngasi gi thoram adu ga mari leinana Manipur Police ki chamaga kunmapan suba rising tega mari leinana souvenir amasu Chief Minister na release tawki system asi launch tawgi thoramasi ngasi ayuk ahanba Manipur Rifles Complex manung da pangthoki thoramasi da Chief Secretary Manipur Police ki makok thongba DGP IGP Zone 2 amadi atai police officer ke asu saruk yaki thoramasi ga mari leinana Chief Minister N Biren na phongdoki badadi miyam na khudong thiba thokpa matamda telephone number 112 da phone tawraga natraga message tharga police ta pau pirakpa yagani Masida natana mobile data ki mateng logduna khudong thiba thokliba mafam adudagi khwaidagi nakna leiba police ki gari da pau adu pirakani asumna police na miyamna khudong thiba thokpa matamda yamna thuna mateng pangba ngamna bagi damakta Manipur Police ki Emergency Response Support System asi launch tawuni haiki Chief Minister na hai system asi Bharat Sarkar gi Ministry of Home Affairs na laibak sinba thungna emergency number amakhak lehanduna miyamda khudong chahanna ba lokhalakpa thabakni system asi Bharat ki oina hujik phawda ngasi Manipur da launch tawriba asiga 38 shure haiki Chief Minister na hai Manipur Police na miyam na awaba taba matamda khudakta mateng pangna ba paikhalakliba thabak asigi manung sanna Manipur Police ki gari ayamada geotech loina hable masigi mateng na gari sing adu kadai da pak tawi kadai da chatli haiba laina khangba ngamgani maduna mioi amana accident thokpa matamda mafam kadai dano telephone tawrakliba mioi adu kanano sajinaba telephone la haibadu yamna laina khangba ngamgani masina khudong thiba thoklaba mioi sing police na khudak ta mateng pangba ngamgani masina mahu langpok thorakpa amadi khudong thiba kya thorakpa matamda lamthum amadi mioi bagi punsi matam chana kanba ngamlagani haiki paumi singi wahangi paukhum pireduna Chief Minister na haiki badi Manipur Police Department ki makhada leiriba cyber crime asi matamga chunana anauba machine kya install tawna ba honargani sophisticated oiba equipment kya hapsilagani masidana tana Manipur da DNA test tawna ba machine thamnaba center da taknari Manipur ki mapal da satuna DNA test tawbagi khudong chathaba kya leiriba si kokhanaba sarkar na thabak paikhalagani Manipur ki border ki oiriba Indo Myanmar border ki matangda Chief Minister na haikibadadi kilometer 3 mawdra sangba paring asida aine ataba drug amadi khusukhulai lalonba singna sathok chasin tawba ngamdana ba police station kya lingkhatpagi thabak paikhalagani mall chamda police station thamduna mapung phana thabak paikhatkani mafam aduda mobile signal phangdabagi khudong chathaba mayokna ribasi mobile tower thamduna khudakta e pau phawdokna ba honaragani loina na pangai da leiriba forensic science asigi manpower hengat hanaba matamga chunaba khusu khulai amadi machine kya thamna ba thabak paikhatgani loina na Manipur Police ki pangal hen na kankhatnaba sarkar na thabak paikhatnaba honaba danatana matamga chunaba khusu khulai kya Manipur Police ki damak pinaba ki thabak hojik center government ka wari sanaduna pipeline da leire haiki aduga top pawmana city police na gari huran ba mioi hum gari ga kona na phagat khre Imphal West SP Assistant SP SDPO amadi OC CTPS na gari huran ba mioi hum gari manga ga loina na phagat pangam khre ngasi nungthil thawdo asiga mari leina na Imphal West district ki manung chana leiba CTPS ta pangthoki ba pawgi mifam amada Imphal West ki SP K Megha Chandra na pawmi singda phongdoki bada Imphal City manung maruoina Pauna Bazar amadi Thangal Bazar da gari huran bagi thabak toina sathare haiba report lakpadagi police ki special task force ama semlaga thijin ba hoki Thasi ki tarateret ki ahing pung tara mathoi makhai taba matamda Imphal West ki Additional SP Law and Order ki miyeng makhada akaknaba paw ma phangbadagi Khetrimayum Victor LS Boy sahina nifu taruk apokpa Khetrimayum Ibohal Singjamai Singamakha Khetri lekai dagi phagat pangamki mahakpu wahung pawhung chathaba matamda mangondagi Alto car register number MN06 LA 6827 silver machu phagat ki Mahang makata na haidorok padagi Rosan Yumnam sahini yangkai apok pale khidraba Y Maharat Singjamai Yumnam lekai dagi hujikna Mahabali kabui khulda leiba amadi Mangku Misau sahini yangkai mapan apok pale khidraba Lingkho Hen Misau Sanjen Thong Haukip Beng da leiba mioi ani asi phagat khibani makhoi bu wahang pahung chathabada CTPS manung dagi mangkhiba Ecoben mari phagat pangamki Ecoben ani amadi Hana City Police na mangkhibagi FIR leiraba gari ni hairi SP na makha tarduna bazar manung da gari khambada miyamna section biu singnaba leiraga su manak nakpa police ta pau biu athu matam da phana ba honagani haiki aduga atop pau mana
ड्रग कारबार चाउना तौबा मियोइसिंग फारबा मतुंगदा मराल लेरमद्रे हाइबा वाफम लाउथोरकलिबा असिना मियामदा सममनबा पोखल्ले UPF हौखिबा चही खरा असिदा मणिपुरदा ड्रग यामना चाउना ललोनबा मियोइ क्या मसिंग लांगमदना थोरकपा अमदी सिक्युरिटी फोर्सना फागतखिबा थौदोक क्या लेख्रे अदुबु मखोइसिंग अदुगी मरक्ता मियोइ क्या यामना मतिक चाबा चेराक फंख्रबगे हाइबसी मिपुंग खुदिंगना इखंगदा खंगनरबा वाफमनि हाइना यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर UPF ना हाइरी ngasi UPF ki assistant secretary publicity Sunil na press ta thorok pa serol asina haribadi asigumba drug sauna lalon ba mioi sing asi sanga sauna leiba lenga kamari yamna phaba amadi atopa lenga loi singbu leiba ngamba mioi kya amasu yauramba miyamna mayek seng na khangi mamang thakta number 4 drug sauna phakhraga case satharingai manungda phakhiba polam sing manghanba number 4 bu moida oina onthorokpagi thodok kaya lamdamasida thokhibagi pau miyamna kaunadri करिगुम मतमदा ड्रग ललोनबा सिंगी मपु ओरिबा मिसक अदु सरकारना फमदोनबा संगलैबा मियोय ओइरमबदगी उसिन ओइना मरा लेजेदबा मियोय क्या चेराक पिदुना जेल द नमसिनदुना सही क्या थमखिबगी वाफम क्या मिमांगदा थोकलिबा वाफम गाक्तनी हाइरी सेरोलसिन हाई ngasidi मणिपुर द ड्रग ललोनबा खक्तनतना पाकसन्ना पोपी पाम्बी थारकपा अमदी ड्रग सुंगफम फैक्टरी लिंखलक्तुना लमदमसिगी नहारोल मसिंग लांगमदना निसागी इपाक्ता लाखिनबिरी मसिमकना लमदमसिगी हयेंगी लाइबक तंबा ngamdaba mami samlakpa phibam amada sangsilagi लानफमसिदा मणिपुर सरकारना वार ऑन ड्रग्स की प्रोग्राम पाइखतुना ड्रग की मायोक्ता खोंजंगसिंग थबकसिंग पाइखतपदा मियामना सरकार असिबु थागनाखि मसिगा मरी लेनना ड्रग फाबदा चौब थौदांग लौखिबा पुलिस पर्सनल सिंगबु एवार्ड क्या लानथोकपा मना मथुम चाउना पीबा क्या सरकार की थौसिल क्या असि यामना थागतनिंगाइनी हाइरी सेरोलसिना मखा तारिबदी अदुमक पुंगसी फावदा फागतखिबा ड्रग ललोनबसिंग अदुबुदी मतिक चाबा मियाम खंगना सैराक पीबा उद्री केस क्या मथंग मथंग चथदुना लैबदगी ड्रग ललोनबसिंग मनिंग तौना अदुमक हन्ना ड्रग ललोनबगी थबक चथदुना लैरंबा अमदी बेल द थादोक्तुना मनिंग तमना लैनबा मियामदा ड्रग ललोनबसिंग सरकारना करिसु तौबा ngamde हाइबा ममी अमा तादुना लैरी मतम खरगी मतुंगदा ड्रग ललोनबगी फाखिबा मियोइसिंग अंडर ट्रायल की मिंगदा लैहलगा बोट लेपखलकपा नत्रगा मराल लैते हाइदुना थादोखि लोइनाना अतोप मियोइ खरना उसिन तौसिलगा मराल यहंदुना जेल द थाजिनबगी वाफम मियामना हंगनरिबा वाफमनी फिबम असिदा वार ऑन ड्रग्स की वाहन थोक मियामना क्वेश्चन तौरकपा मसाना ताबनी इकाई खुमनरबा कोर्ट सिंगना मतिक चाबा एविडेंस फंगदबदगी मराल लैरे हाइदुना मतम अमदा फाखिबा मियोइसिंग ngasidi मराल लैरमद्रे हाइदुना थादरोकपा असि सरकार की मतिक चाबा एविडेंस पुथोकनबा मथौ पांगथोकपा ngamdabani हाइना लौगनी हाइरी अमरोमदा ड्रग फाबगी दमकता लेंगाकना गैलेंट्री अवार्ड क्या लाउथोखिबा अदुबु गैलेंट्री अवार्ड लाउथोखिबा मियोइसिंग अदुना मतम अदुदा मराल लैरे हाइदुना ड्रग का कोनाना फारबा मियोइसिंग अदुबु मराल लैरमद्रे हाइदुना ngasi थादोखिबा मतमदा ड्रग फारुरिबा गैलेंट्री अवार्ड फंगलुबा सिंगी मोरेलदा अचौबा चैथेंग अमा पीबा ताबनी हाइरी अदुगा तोप पावमना लुखोसै जौ चेनबा ड्रग की केस सरकारना हाई कोर्टा हारिबा केस असि अपील चटपियु देसाम ngarang NDPS की स्पेशल कोर्ट ना पीखिबा हाना की चांदेल की ADC चेयरमैन लुखोसै जौ चेनबा ड्रग की केस की वायल असि देसाम ने इकाई खुमनै अदुबु वायल असि मियाम की चिंगनबा खरा लैरी सिंगनबा सि कोकनबा मणिपुर सरकार ना हाई कोर्टा हारिबा केस असि अपील तौबियु हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम ना हाइरी ngasi desam headquarter gi publicity and propaganda secretary SI Sri Kumar na press ta thokpa serol asina makha taribadi leibak miyam nadi NDPS ki special court na pikhiba hanagi sandel gi ADC chairman lukhosai jau chena badrak ki case ki while asi singna ba poi case asida high profile politician sing chena ba case asi pairiba officer sing posting hongdok hongjin tawduna case asigi procedure da lapses lehelaga atamnana evidence manghanduna judicial process ta manipulate tawna ba honai mara leiba sing kankhatna ba honai haibagi singna ba kya ama leiringai cherekta court ki asigumba wayel asina amuke hena miyam da singna ba hengat hale asigumba miyam gi singna ba si kokhanna ba manipur sarkar na high court ta hariba case asi appeal tawbiu hairi सेरोल सिना अरोइबदा हारिबदी ड्रग की केस का मरी लेनब केस सिंगी ट्रायल दा विटनेस ओइना थोकप ngamdabana अचुंबा वायल फंगदबगी चावरबा मरम अमनी विटनेस सिंगना कोर्ट थोरक्तुना स्टेटमेंट पीबा ngamdriba asi मरम करिगिनो हाइबसी थिदोक्तुना अचुंबा वायल फंगनबगी दमकता थबक लौखटफम थोई विटनेस सिंगबु पुकनिंग थौगत पिनबा अमदी प्रोटेक्शन पिननबा थौरांग सिंग हेना पाइखटकदबनी सु हाइरी अदुगा तोप पावमना CM याउना सिंगी लुसिंग बसिंग शोकपा चेजाई चाइथोरकपा मरी फारे आइने यादब ऑर्गेनाइजेशन खर सेमनगा चीफ मिनिस्टर याउना चिंगी लुसिंग बसिंग CSO सिंग द शोकपा वाहि वता याउबा चेजाई खर चाइथोरकपा मियोय मरी थासिगी तरानी थोय मदी तरा मंगादा चांदेल पुलिस न फारे आइने यादब लुपनी हाइरिबा अदुगी ममिंग
कामखु कोथा वॉलंटियर्स कौई पुलिस न फारब मियोय मरी अदुदी एलाइस वर्सिंग सही न हुंफुनिपान एलाइस खुंगबोल चांदेल डिस्ट्रिक्ट लमथाबुंग विलेज लांगहु मोनारिंग अनाम एलेस डेविड सहीना निफुतरेट सकपी कारोंग विलेज रोडिंग वार सहीना कुंतरेट सकपी कारोंगी तंबी विलेज अमदी एसपी कोसोमा अनाल सहीनी यांखई एसपी लेबिन सकपी कारोंग खुंबुंग खुलेन विलेज तगिनी हाइरी अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो bu yengbiriba khuding mak puthagat chari